Ibe tingchua ilung ta pen mena na maigu mara sam news kadai rin sa Zeme ko na pumangai dale. Assam mina pui zai India ka daily hazidu ni ka pui laflina burgo hiandu znai kreke zekru ko nasumma ge DSP Assam police satu rang kalangai dale. Aiz laflina burgo hian hange Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na songai be lesi DSP tatura zanata bawan ge na pekai dale. Assam Chief Minister na saza apo songai be taz pagu government na kan thabe sports person hang policy ki chibe to goi be kangene leje sale jai Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na hai tage rangai je Olympic kan thabe ge medalist to ngomle na hanga panigu graduation la jai Indian Police Service IPS to rang pegu leje sale jai na Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na saza Assam State District le ne ge kan thabe phungbam na me ge kaing go zabam be kan thabe ki stadium je tu rahang ka chakrang kang kruhan ngew section tewgane le je sale Supreme Court India mago turambe ki hulang bena znai kreke zegre ko nasumai ke saz krabe ke turambe ki ke samram pe to pe Justice Indu Malhotra na Independent Inquiry Committee miramana puni pe renga suite ta dize punina puni suite security lapses Prime Minister Sri Narendra Modi nanai Punjab ke te pelam ke thaigu le je sale Chief Justice of India India mago tuki hulang bage bampe te zabamba pe NV Ramanana tuki gusam hepet kabe palya guys apo Independent Inquiry Committees Director General of Police NIA National Investigation Agency Director General of Police Chandigarh the Additional Director General of Police Punjab Zai Registrar General of Punjab Nai Haryana High Court ne Aimeduina palam ka thai radale je sale Zai na Supreme Court India mago turam ki hulang bena saz Aime committee punuina kalanga me bone palam ka thai bete ong mapta na center na Punjab government du punuina palam ka thai bembe za investigation to zambe so radale zarangai dele Rocket scientist hakewgide terrabe limited pack limbung tulubege machik member bezine S Sumanatu new chief of Indian Space Research Organization India kadegu hakewgide te palam ka thai me bo hange bampe ter hang kalangai dele S Sumanane case vanaka Indian Space Research Organization India kadegu hakeu kadai terrabe ka thai me bo ge bampe te zambe na mai kreke zekrum daige lolu bachange panatura rapu de leize paza tatu chuba magina chuze tinkum gu chumria za tu gu leize Indian Space Research Organization gu tuites ka roga de lei Karabege Punjab Chief Minister to gabe punai Punjab Block Congress gu President Captain Amrinder Singh Janai kreke zekru kana sumage COVID-19 red positive test peche pruna bamcham la leize sale Captain Amrinder Singh na cham guys chugu ma pataya na maika kan kyawang guys bamle ne du covid test go hang kem si gai dele za Union Road Transport and Highway Minister Nitin Gadkari COVID-19 red positive test peche purina quarantine ga la leize ugu tweets ka tweet gai dele anui hai manana chi dobule Karnataka Chief Minister Basavaraj S Bomai Bihar Chief Minister Nitish Kumar Defense Minister Rajnath Singh Union Minister of State Defense Ministry Ajay Bhatnamai Hachaikak mama ga COVID-19 positive test petele Assam government na punuiren kai ze punina sagani bete fuira terzen maikum tingkum changna jang kai kana pe kilunge government service la ket ketsibe songai bete fuira terze Assam BJP government na pungjabambe Assam state lusigi pabam kan robe post sanker haino luguleize znai krege ze krego na summai ge Assam state cabinet roge pasuito men dui babamge phugai delei Press conference ke Assam Health Minister Kesaf Mahantana znai kreke zegre ko nasumma ge punui cabinet ne sam kamgai be saze state government education department resiki gu department ge gachibe lugido recruitment assistant professor post hais na da ge jum zaine 4 grade post ne haminge gamadai namai pe ke tingkum chang na jang kai ke lunga lugule ije sale Noble Prime Minister Sri Narendra Modi ne znai kreke zegre ko nasumma ge Tamil Nadu state hange gachi da za teluga medical college kreke na online video conference kena lepet kai dele Aipo katsi dabe medical college kreu kana katulebe ke kacharang kang gyut pe palana tuz kro chang madai lei zai Tamil Nadu ge MBBS doctor ke te ke zaba mahang sit changket ha madai ring yo ka si ga lei Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi ne sale Sige Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi ne saze tingkum chang na ze kreu madai ge India ke ge medical college palana tuz hai chum riak set na ru na bamlei pagu government tingkum sana pu mangal bachang aipo medical college hai chum riak set na gane haming yo riak squisro Tugan le sale Zai Nobel Prime Minister na sa zating kumsnalong na Apo Medical College India ka daylong ito 54% tusu za lalay ja kachulay
Union Health Ministry gumara sampo ga sai suize zinai kreke zikre ku na sumai ge India ka dega COVID-19 rarit nen raze positive test pe memina planet is laket sang rescue medai haislang kai medu positive test pe leje sale zai chimero ga South Africa ka dega na COVID-19 rarit pezet ka chambe zai lasun tebe Omicron rarit chen raze bame mina chang medai hai test react test mela leje Union Health Ministry ne sale Union Health and Family Welfare and National Vaccination Drive को report साइ सुइजे India के देगा COVID-19 रहे प्लाना कबल उमेतुज़ क्रो हाइकेट रिंगे में दाई लाग रिंगे सी में दो कबल दलेज़े साले जायज़नाई क्रिएक्यू ज़िक्र को नॉसम माइके India के देगा COVID-19 रहे first dose रेलंग बदोस साइ second dose पकना बदोस कबल उमे प्लाना तुज़ लाग रिएक्ट स्ट्रोक में दो कपें लेने इज़ Union Health Ministry ने पगो ट्वीटर्स के रोक आये दले Ay gina na may gumara sam news ka loy gadale pigay sang kingani malay indu to dale